Ćao, ja sam Karlo, ona je Karlo i danas ću vam pokazati neke stvari koje do sad nisam pokazao, a možda niste ni znali da umem da radim. Danas ćemo farbati, iako to mi u Barbersu ne radimo. Imao sam ideju da spojim dve stvari, a to je prošlost i budućnost, odnosno sadašnjost. Inspiracija je kultna serija Peaky Blinders i te frizure, ali prethodno želim da napravim interesantnu boju neonsku za teksturu. Vidjet ćete kako to izgleda. Od kompanije Fairplay sam dobio materijal da uradimo ovo danas. U pitanju je Nouvelle brand, imam njihov 9% hidrogen. Imam blanš, plavi blanš, koji je zanimljiv zato što njegove čestice ne lete po vazduhu i frizeri i berberi su zapravo zdraviji, odnosno teži je prah, pa ga mi ne udišemo, a znamo da je u pitanju čist alkal, što je za nas štetno. Boje, koje zovemo Crazy Color Novelove, Paint Tang. Zanimljive su boje, ono što je iz mog iskustva već sam isprobao, za ljude koji žele da imaju, na primjer, ljubičastu boju mesec dana, to baš i nije izvodljivo, nisu toliko postojane, ali za ljude koji vole da menjaju boju, odnosno na izblejhanu podlogu, da menjaju boje je jako zanimljivo jer se inspiraju kroz nekih 10-ak pranja. Ova tehnika farbanja na češulj, odnosno nijansiranja na češulj, je nešto što ja mnogo volim, jer je vrlo kreativna i jednostavna za rad. Evo, posle 45 minuta dobio sam 45 minuta dobio sam tačno ono što sam želeo. To je šarena podloga, izblekana, pošto polupermanentne boje ili pisane permanentne boje mogu se farbaju samo na izbleđenu, odnosno izblekanu podlogu. Ostavio sam namerno koren da bi kasnije šišanje teksture došlo do izražaja. Uranus. To bude neka tirkizna boja, nešto među plave i zelene. Ova podloga mislim da je savršena za ovo i boja će primiti samo zapravo na izblekanim delovima. Radimo frizuru, inspiracija, kultna serija, već kultna serija Peaky Blinders. I ono što je mene zanimalo kako su nastale te frizure, pa sam malo istraživao i priča je jako zanimljiva. Engleska vojska, škotska vojska u Prvom svetskom ratu je dobila naredbu da obrije sve ispod šlema, odnosno, kako su oficiri u pitanju, ispod oficirske kape. Ti šlemovi nisu izgledali kao ovi nemački šlemovi nama poznati iz Drugog svjetskog rata, nego su bili kao leteći tanjiri ravni sa kružnom gore kupolom. Shodno tome kako je čovek nosio svoj, da li ravno, da li koso, da li podignuto, da li niže, dobili naredbu da obriju sve ispod šlema. Sve to naredba je bila zbog vašaka. Vaške donose i dobre stvari, a to je modni trend tih 20. godina kod
muškaraca, naravno. 100 godina kasnije se trend ponovno javlja, ali malo ko zna kako je nastao. Sad zadatak je bio berberima najveći izazov kako da spoje to grubo odsečeno sa ovim dugačkim delom gore i tako je nastao prelaz. Domaća reč koju svi znamo dok se nije pojavila reč fade. Mada ja stvarno mislim da fade nije isto što i prelaz. Fade je mangupiranje berbera u njegovom kvalitetu i u izazovu kako da što bolje osenči od nule pa skroz do gore. Šišanja se napravi tako da su šiške najduže, pa ide sve kraće. Ostavio sam malo u profilu da ne bude potpuno ubijena. Sa strane to što imamo ovaj rep ovde, pa će rep jednostavno izgledati interesantnije kada ovo se malo napravi tekstura. Preparat koji mi se trenutno najviše dopada, to je mat vosak. Jeste masan, ali nije. Jako je dobar za teksturu, napravljen u Francuskoj i kažu da ga je napravio bajker, jer ne ostavlja masnoću na kacigu. Ovu frizuru vrlo jednostavno nameštam, bukvalno ovako, znači kao degena sam ga trenutno zalepio, ali videli ste da nisam ulazio u kosu i u kožu, samo površinski. Onda uzimam široki češelj, ovaj najviše volim, dobio sam ga od drugara Harisa iz Change-a. Zapravo poenta je u češlju koji ima nekde santimetar razmake i onda ono što sam šišao teksturu u dijagonali, zapravo to naglašavamo s njim savršeno. Evo ga. Imamo drugu vrstu teksture tako što možemo da razbijamo ovu prvu. Ono što ja najviše volim je ovo.